Kodwa ngeke ngilangazelele ukuthi enye indoda ingene phezu kwenkomo yami. Yabo uthini uthi uphezu kwenkomo yakho uthini musho njalo? Bayashintshana every size lalela ke angithi ufuna ukwazi iqiniso le mali engisuke nginayo ke angithi mina ngilala nabantu besilisa ibona ke abanginikeza imali le mali lenyama leyo sokuyidla uphatha emsebenzini sokuyimali yalabantu engisuke ngilala nabo bangikhokhela isho amaphedi lawa 20 rand akwazi ungenzela wona lawo madoda akho ayikho into ayenzayo kangenze lutho na indaba ulala namadoda awuboni ngazi ukukhohlakala lokho ukuthi ngoba angisebenzi iyona ndlela yokuthi ngiyiphilise ngoba angisebenzi manje kodwa labo lala nawo udakiwe labe ngilala nabo ngidakiwe bangithengela utshwala ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani walile kwamhlabelinga nawo sona madoda le phansi manguziswe kakhubaloni buye egcikeni kodwa ke asikho lapho silala sikhona siswami ngibingelele uyaphila yebo ngiyaphila bhuti unjani ngiyaphila hey South Africa yonke niyazi ke mase sifike la suke sekunjalo siswami alright yebo ngiyaphila unjani bhuti ngiyaphila nami yebo ungakuyichaza nje ukuthi uhlala lapha yebo igama nguNompilo ngwakabasi ngihlala eLindelani ngiphinde ngibuye ngivakashele ubhuti wami kaNozaza yena unendlu kaNozaza kodwa sibuye sihlale naye la eLindelani abuye ahamba aye endlini yakhe so isikhathi esiningi nesichitha ndawonye kuba isikhathana esincane asibi isikhathi esiningi kuyenzeka ukuba afike isonto elilodwa elinye aphindele endlini yakhe ngoba uyasebenza ubamba namatohwana lawa abambayo emsebenzini mucabanga yini akubizele yona la angazi ukuthi ungibizeleni bhuti ngeke ngize ngikwazi ukuchaza ukuthi ungibizeleni nami ngisamangele ukuthi ngabe ngibizeleni bhuti ngabe right mfowethu angikho right angisoze ngiba right futhi that's why ngimbizele la khona ngizo discover ukuthi kahle kahle kwenzakalani yini ayenzayo ungabe mfowethu uyini ekulethela beka nje ngembaba ukuthi ngize la ngoba ngizodayisa ngize la ngoba khona into engilethela ibeke ibe specific baba okay hayi ngize la ngimlethela ukuthi asokhuluma kahle mayelana nophuzo lakhe odakayo hayi kuphela lodwa namanye amadoda ngeke ngilangazelele ukuthi enye indoda ingene phezu kwenkomo yami yabo uthini uthi uphezu kwenkomo yakho uthini musho njalo bayashintshana every size manje sithini ukuthi angithini mina isimo sikani ngiyasebenza mina every day angilali usuku nemini yaphanta uhlanganisa apha ama-piece job baba futhi maningi ngabala ngizingikhathali kodwa lokho asiyeke so uke wazama yini ukukhuluma umuntu wakhe ngisi uke wazama ukukhuluma naye kukaningi lo muntu ephuzile noma engaphuzile ngiletha bakubo ngiletha sengikhathele ngibona at least kuzwakaleke umhlaba wonke jikelele ukuthi isimo sikanje singamiso kanjani mina umuntu ngimengisi ngimrejecta kwavele bavele bamrejecta yena akayiboni ukuthi uyirejecta kodwa akayiboni le lakhe anayo kumina ngokuba nami mina ngiphatha nayo yonke indlela so yena udlala ngawo ulala nabantu hayi nginothi udlala ngami ungenzi nyoni into ungayithatha uyimebetho sisi ungaphawula uthini kule nto eshiwo ubhuti kule nto ayishoyo ubhuti ngeke ize ngivumelane nayo ngoba ukusebenza kwakhe akalethi ngisho impuphu endlini angiyazi imali yakhe ukuthi iphelelaphi lokho engikwenzayo ikona engizama ngako kona toho ngitohozayo nami engizama ngako ukuthi ngilethe iphilo endlini ngikwazi ukuthenga into ukuthi sikwazi silale ehlile ngisho izingane lezi ezikhona akazinaki eyakhe nje imali asiyazi le ekhaya ukuthi iphelelaphi asiyazi yonke into ngisho isikhaftini asiphathayo usuke siphatha ngalamandla amangade ngiwasebenza wena sisikade usebenza lapho wena uyasebenza hayi bo asebenza ngabe mhlawumbe ukucacise yiwuphi lo msebenzi ngoba uthi wena uyasebenza kodwa yena uthi awusebenzi lalela ke angithi ufuna ukwazi iqiniso le mali engisuke nginayo ke angithi mina ngilala nabantu besilisa ibona ke abanginikeza imali le mali lenyama leyo sokuyidla uphatha emsebenzini sokuyimali yalabantu engisuke ngilala nabo bangikhokhela mina ngiyasebenza ngiyakunika imali ngiyayithenga iclothes ngakhipha la each and every slip because wena ngiyakubuza iglosa yakho lonyana lo itshoyo ngikubuza
ziphi lipho ngeke ungitshengise. Ayikho into ongayithenga ngo-500 omnikeza wona, wena unginikeza u-500 ayikho imali omnikeza wona. Yini into ongayithenga ngo-500? Imali i-round yakho ithini? I-round yakho bafo wena iyakujabulisa yini lento? Ayijabulisi lento angicani ukuma usumoya ngoba ngiyamthanda lo muntu. Manje wambuza i-round yakho pho ama-i-round ngenaphi? Akuthi usebenza kanjani ufuna ukwazi ukuthi la elayinini wakhe laba Mina ngiyalala ne-1000 umsebenzi engikwenzayo. Kwala 500 wakho nje awuyilutho. Umbuka mina ngo-500. Uyini 500 wakho? Nasebhedeni wokuqala uyaleka. Ayikho nje indaba yakho. Wazi ukuhuqa utshwala nensangu lokuhuqayo. Wena ukwazi ukuthi udle lezinto zakhe emlomeni ngaphansi. Izini bafo lezi. Ngizomtshela uyazazi uyena uzosho. Yini lo idlayo uyifaka emazinyeni angaphansi? Angazi nami ukuthi yizini lezashoyo. Kanti mina nami ngishiblika kwena. Angizazi. Sawungezi uzwabona. Mina ngisebenzisa umzimba kuphela angiyazi le yakhuluma ngayo. Wona lo mzimba wakho uhloniphi wena. Wena ayikho nje indaba yakho le ekhaya. Uyindoda ngobala. Ayikho into yakho le ekhaya oyenzayo. Mina ngisebenzayo. Now uyasebenza nami ngiyasebenza. Asidecide ke manje. Ifanele distraction nje ukuthi wena kusebenza kanjani nami sengiyakusebenza kanjani. Hold on a minute because mina bengazi because ngikushele utheni awusebenzi awungangi usebenza. Lalela ke baba akulimezi yetsheni uzokwenza ngendlela yakho nami uzokwenza ngendlela yakho. Ngisetsheni njengamanje ngimetsheni. Ima wena bungazini ukuthi uyadayisa. Bengazi futhi lo muntu ngamshela kamnandi. Benganazo yini impawu yini? Futhi benganazo. Uyambona iglamorous kuma queen. Usambiza ngoma iqueen kodwa futhi ngizothini ngiyam-afforda nje ngiyakwazi u-afforda. Uyak-afforda sis. 500. Lozo ungibona ngimuhle nginje ile mali engiyisebenzayo yilabantu abangisebenzayo engisebenza ngabo. Yena akwazi ukuthi ungithengele i-roll on. Ngisho amaphedi lawa 20 rand akwazi ungenzela. Wona lawo madoda akho. Ayikho into ayenzayo. Kangenzeli lutho. Akondli akasebenzi into esile utorho wenza amatoho. Ayikho into ayenzayo le ndlini engathi into esile ayenzayo. Ngisho ukudla akakuthenga ukudla. Yona le mali le ngiyisebenzayo iyona le engithenga ngayo. Isikhafutina siphathayo emsebenzini isona lesi sale mali engiyisebenzayo kodwa uyacomplain uyakhuluma. Wena sisingabe mhlawumbe ngabe uyamsola yini wena indaba ulala namadoda awuboni ngazi ukukhohlakala lokho ukuthi ngoba ngisebenzi iyona ndlela yokuthi ngiyiphilise ngoba angisebenzi manje kodwa labo lala nawo udakiwe labe ngilala nabo ngidakiwe bangithengela utshwala ngiphuze ngidakwe bese ngiyalala nabo yilokho engikusebenza ukwenza ngenhloso noma sokuyiphutha kusuka kuyiphutha ngoba ngisuke ngomile nginganayo imali ngithuka sengiwela khona sengenza lento ekufanele ngabe angiyenzi. Wena bafo ngabe yonke lento uyibona kanjani ukuthi ulala nabantu mesedakiwe? Ngifila khethi mina ukuthi ngabe uyibona kanjani uyibone kanjani? Ngibona ukuthi leyo nto yakhe naye mewuthi ufuna ukuthi uyibone kanjani uyithole kanjani uyaze kanjani? Abantu ngeke bangakhuluma ngoba ibona abantu abayithemba nami kuyena mebehamba mengihamba naye mina abasanakeni basanaka mina yabo kodwa bayabuza endlini uthi awu lo manje kwenzakalani lo bhuti manje nalo mix up mina bengazilozo sengizoyithola ngabo nango internet tonto na ngimgoogle awefonini ngi-every page ngenabo ufakazi mina uyadlala usubuthola lapho ufakazi wena camthena ngiyimpatha mina nyoni engingayithatha uyenze noma yini kanjani mina freedom of expression ngaye ukuthi ngacula ngingabhala. Wena awucabanga ukuthi mhlambe umphatha kabi ubhuti? Kona benginakho lokho ukuthi lento engiyenzayo i-wrong. Ngithukile ukuthi yonke lento useyazi kanjani ngoba kona bengenza bengimfihlela. Bethe bengekho hambile ematohweni ngisale ngiyenze lento ngikhathi ukuthi seyabuya angifice ngiyila ukuthi ngingajekile. Kona kusangithusile ukuthi yonke lento usayithole kanjani. Manje webhuti mhlambe before akekho umuntu wesifazane obekakenze kanje? Mfethu bangihethile wena ungikhethile kulabo bonke ukuthi abangasangikhetha yabo lento ayishiyo angizoyithola manje mina ngifisa ukwazi ukuthi kahle
Sikuphi isizathu angangitshelanga from the start Ukuthi uyadayisa. ukuthi uyabona nami bengizothanda nginemali bengizothenga ngibuye ngihamba manje phela lo muntu uhleli kumina la udla mina ngiyazama ngephathe boku uthi wena udla yena nje wena awunamali. Phela yena ngesingayi mina ngifuna ukwazi ke le ngimlethele kuyona ukuthi lento ayenzayo uyithathaphi mina ngizofila kanjani kwabanye abantu abalingana nami ababukela kumina ngitohoza ukuthi awu lo muntu etohozela lo muntu mase ngimlethe live angangitshela iqiniso ukuthi from the start Uyasho kodwa useyasho ukuthi begrumile lento begrumile mina ngizoyithola manje ibhomu siswami ngabe mhlambe mangathi uyakhetha manje sila nakho useyazi ukuthi uyadayisa wena uyafuna ukuqhubeka naye ngiyafuna ukuqhubeka naye then ngoba sengiyazi yabona kungcono umuntu uqhubeke naye into uyazi from the start manje ungeke uqhubeke nomuntu usuyithola all along ko social media uyahamba nje wena uyinyoni wenza uthandane naye noma ufuna ukuthenga hayi mina ngeke ngisathenga ngizomthatha ukuthi mina ngeke ngimlahle ngoba vele labo mthembu ngeke abamenzele ngendlela okay sorry singakhona akondli akasebenzi into esile utoho wenza amatoho ayikho into ayenzayo le ndlini engathi into esile ayenzayo ngisho ukudla akakuthenga ukudla yona le mali lengiyisebenzayo iyona le engithenga ngayo isikhafutina siphathayo emsebenzini isona lesi sale mali engiyisebenzayo kodwa uyacomplain uyakhuluma wena sisingabe mhlambe ngabe uyamsola yini wena indabulala namadoda awuboni ngazi ukukhohlakala lokho ukuthi ngoba ngisebenzi iyona ndlela yokuthi ngiyiphilise ngoba angisebenzi manje kodwa labo lala nawo ubudakiwe labe ngilala nabo ngidakiwe bangithengela utshwala ngiphuze ngidakwe bese ngiyalala nabo yilokho engikusebenza ukwenza ngenhloso noma sokuyiphutha kusuka kuyiphutha ngoba ngisuke ngomile nginganayo imali ngithuka sengiwela khona sengenza lento ekufanele ngabe angiyenzi wena bafo ngabe yonke lento uyibona kanjani ukuthi ulala nabantu mesedakiwe ngifila khethi mina ukuthi ngabe uyibona kanjani uyibone kanjani ngibona ukuthi leyo nto yakhe naye mawuthi ufuna ukuthi uyibone kanjani uyithole kanjani uyaze kanjani abantu ngeke bangakhuluma ngoba ibona abantu abayithemba nami kuyena mengihamba naye mina abasanakeni basanaka mina yabo kodwa bayabuza endlini ukuthi awu lo manje kwenzakalani lo bhuti manje nalo mix up mina bengaziloza sengizoyithola ngabo nango internet tonto na ngimgoogle awefonini ngi-every page ngiyanabo ufakazi mina uyadlala usubuthola lapho ufakazi wena akade uhlala noba ufuna ukutshela isima ukulungile hayi vele kinjalo naye lento ayenzile ilungile kumina yinela mhlawumbe ithombe noma yini amavideo file evidence USB lento le awucabanga ngizoyiphasa ifone I'm phoneless right now njengamanje ucamthi yena ngiyimpatha mina nyoni engingayithatha uyenze noma yini kanjani mina I have freedom of expression ngaye ukuthi ngacula ngingabhala wena awucabanga ukuthi mhlambe umphatha kabi ubhuti kona benginakho lokho ukuthi lento engiyenzayo i-wrong ngithukile ukuthi yonke lento useyazi kanjani ngoba kona bengenza bengimfihlela bese bengekho hambile ematohweni ngisale ngiyenze lento ngiqala ikhathi ukuthi seyabuya angifice ngiyathi ukuthi ngingatshengisa kona kusangithusile ukuthi yonke lento usayithole kanjani ngabe sunesikhathi singanani uthandana naye ngoba ethusana nawe ukuthola hayi sesinenyanga eziwu4 sisandana sekuyinyanga eziwu4 sisandana lo muntu uyabala manje webhuti mhlambe before akekho umuntu wesifazana obekakenze kanje mfethu bangihethile wena ungikhethile kulabo bonke ukuthi abangasangikhetha yabo lento ayishiyo angizoyithola manje mina ngifisa ukwazi ukuthi kahle
Isikuphi isizathu angangitshelanga from the start Ukuthi uyadayisa. ukuthi awu uyabona nami bengizothanda nginemali bengizothenga ngibuye ngihamba manje phela lo muntu uhleli kumina la udla mina ngiyazama ngiyaphathe bo uthi wena udla yena nje wena unamali. Phela yena ngesingayi mina ngifuna ukwazi ke le ngimlethele kuyona ukuthi lento ayenzayo uyithathaphi mina ngizofila kanjani kwabanye abantu abalingana nami nabangaki ababukela kumina ngitohoza ukuthi awu lo muntu etohozela lo muntu mase ngimlethe live angangitshela iqiniso ukuthi from the start Uyasho kodwa useyasho ukuthi begrumile lento begrumile mina ngizoyithola manje ibhomu siswami ngabe mhlambe mangathi uyakhetha manje sila nakho useyazi ukuthi uyadayisa wena uyafuna ukuqhubeka naye ngiyafuna ukuqhubeka naye then ngoba sengiyazi yabona ngingcono umuntu uqhubeke naye into uyazi from the start manje ungeke uqhubeke nomuntu usuyithola all along social media uyahamba nje wena uyinyoni wenza uthandane naye noma ufuna ukuthenga hayi mina ngeke ngisathenga ngizomthatha ukuthi mina ngeke ngimlahle ngoba vele labo mthembu ngeke abamenzele ngendlela mina engenza ngayo sesami wena ngabe usafuna yini ukuqhubeka naye ngingaqhubeka naye uma ukuthi usafuna ukuqhubeka kodwa lo msebenzi engiwenzayo ngeke ngize ngiwuyeke until azathole umsebenzi oright ozokwazi ukuthi alethe kahle ukudla endlini ukuthi akakawutholi umsebenzi oright ngeke ngize ngikwazi ukuyeka lo msebenzi ngoba iwona osisiza kakhulu kunalo wakhe awenza manje webot awucabanga ukuthi ukwenza isilima lo kakhulu kabi indaba pho ngamiyeki angisho ukuthi miyeke ngiyabuza cha ngibeke ngifuna kube yimini engisho akubo yena awucabanga ukuthi uzobe kuyuza mase thandana nawazi ukuthi uyadayisa kona lokho kunzima ngiyakucabanga kodwa ayikho into engingayenza ngizoqhubeka naye methi sakuyena emengakafuni ukuthi siyeke ngizoqhubeka naye kodwa ngimile ekutheni lo msebenzi engiwenzayo ngimile wena ngoba kuyafana kwayena nasemphetheni wena bafutha umnelisi ngisho nama ngangamlelisi from the start ngihlangana naye it's a scam vele ngeke isakasanakulisa scam ukwena ngoba abantu bayiscam kuwena labo babalana nawo bayiscam kuwena it's cash and transaction wena umzimba wakho siswama ungathina amazwi akho okugcina nje kubhudi ngoba nakho mhlawumbe uzobe sekuyuza ngeke hayi ukuthi uzobe sakuthanda amazami okugcina ngingathi uma ukuthi usasiqhubeke sizoqhubeka kodwa anake akwenzayo nami ngizoqhubeka nengikwenzayo singanakani kakhulu sihlangane mesihlangana endlini umuntu enze lokho akwenzayo ngoba bengikhuluma iqiniso umsebenzi awenzayo awunelisi ayona le mali anginikeza yona ngi-afforda kanjani ke le jacket ziyabiza izinto esitolo le anginikeza wona awukhiphi ngisigro no fafande ngithole even better than this one ngikuthengele mina awufuna sisekhaya noma ngikhiphe le information ukuthi endlini yami yethu ukuthi siphila kanjani thina hayi kwimanje singashona khona elokho engibambile ukuthi ngenza lo msebenzi ngathi umnciphisa akukho kudla ngisho kwasendlini kodwa lo muntu uyasebenza eyakhe imali iqedela lapha etshaleni ongayazi yabo kula magceke onke ngiwashayayo kwamna akukho qualification experience enginayo because wena labo abantu abagijima kwena bane experience wena sana ama bless nami ngibless ngoba yibo hold on minutes when ufuna ukutshela sengiyakutshela ke manje face to face each and everywhere la ngihamba khona bakhala ngawo kodwa wena uthathile lo motive hayi hluleka akunasibanga ngoba nawe uyasebenza it's a ghost mina ntawo that all along bengiphila ne because umuntu ngeke umtshele into same time uthi hayi mina ngicela ungithande forever ayinzima leyo because awuyazi nayo forever khona kuhle kumbi forever nje lena njoba nawe wenzile leyo decision yakho
kulungile akunankinga but at least uyalazi iqiniso ukuthi uyadayisa. Yes, then I'm free move on because ngeke ngiphuthi buka izwaka isikele mesijani sakhe uya ku Facebook kwakhe single uya kwi-card lakhe single i-status sakhe single kodwa uyaphusha ngalomsebenzi. Why ngayipublish-ke lento nami bengizothi ngiyibonele wona ingoba phela bengisamfihlela ngisathi ngiyamhlaba wakufihlela bamtshena ke laba bamtshenile bamtshene kanjani ngoba phela ingekho lento yakho ngingamtsheni zonke lezi zenza kuyimfihlo ngithi ngiyazama ngwenza umuntu usekwazi konke into ngithi ngiyazama ngwenza umuntu ngifake entweni wena uyayikhipha entweni. But at least put suyalazi iqiniso yabona. Yeah kumnandi ukwazi because mowazi into yazi ukuthi ibalance ngaphi uya kuhle kubi uyazibalance. At least uyazi ukuthi sanani umuntu odayisayo. Siswami siyabonga isikhathi sakho hey manje lo msebenzi uqale kanjani nokuthi uzodayisela abantu? Lo msebenzi ngawuqala ngokuthi ngaya kwenye ithaveli nginganamali ngafika ngahlala etafuleni ngitheme ngihlala etafuleni kwangena abafana abawu4 yes bafika bahlala kumina etafuleni bangibuza ukuthi ngiphuzani ngabatshela ukuthi ngiphuzani bangithengela abafana bathenga utshwala saphuza sathe sidakiwe babe sebethi asambe sekwelinye indawo ngahamba nabo angibazi labafana kodwa ngahamba nabo safika nalapho saphinde saphuza khona bathenga utshwala kwaqala lapho ukuthi ngiqala ukudayisa ngaqala lapho ukufunda ukudayisa ngomzimba ngaya ngazi ngajwayela sesami wena ngabe usafuna yini ukuqhubeka naye? Ngingaqhubeka naye mawukuthi usafuna ukuqhubeka kodwa lo msebenzi engikwenzayo ngeke ngize ngiuyeke until azathole umsebenzi oright ozokwazi ukuthi ualethe kahle ukudla endlini mawukuthi akakawuthole umsebenzi oright ngeke ngize ngikwazi ukuyeka lo msebenzi ngoba iwona osisiza kakhulu kunalo wakhe awenza. Manje webot awucabanga ukuthi ukwenza isilima lo? Kakhulu kabi indaba pho ngamiyeki angisho ukuthi miyeke ngiyabuza. Cha angibeki ngeke ngifuna kube yimini engisho akubo yena. Awucabanga ukuthi uzobeka uyuza mase thanana nawazi ukuthi uyadayisa? Kona lokho kunzima ngiyakucabanga kodwa ayikho into engingayenza. Ngizoqhubeka naye methi sakena emengakafuni ukuthi siyeke ngizoqhubeka naye kodwa ngimile ekutheni lo msebenzi engikwenza ngimile wena ngoba kuyafana kwayena lesemhlelisi wena wafutha umnelisi ngisho nama ngangamnelisi from the start ngihlangana naye it's a scam vele ngeke isakasonelisi scam sikwena ngoba abantu bayiscam kuwena labo babalana nawo bayiscam kuwena it's in cash and transaction wena umzimba wakho siswama ungathina amazwi akho okugcina nje kubhudi ngoba nakho mhlawumbe uzobe sekuyuza ngeke hayi ukuthi uzobe sakuthana. Amazwi ami okugcina ngingathi mawukuthi usasiqhubeke sizoqhubeka kodwa anake akwenzayo nami ngizoqhubeka nengikwenzayo singanakani kakhulu sihlangane mesihlangana endlini umuntu enze lokho akwenzayo ngoba bengikhuluma iqiniso umsebenzi awenzayo awunelisi ayona le mali anginikeza yona ngi-afforda kanjani ke le jacket ziyabiza izinto esitolo fanele anginikeza wona awukhiphi ngisigro no fafande ngithole even better than this one ngikuthengele mina awufuna sisekhaya noma ngikhiphele information ukuthi endlini yami yethu ukuthi siphila kanjani thina hayi kwimanje singashona khona elokho engibambile ukuthi ngenza lo msebenzi ngathi umnciphisi akukho kudla ngisho kwasendlini kodwa lo muntu uyasebenza eyakhe imali iqedela lapha etshaleni ongayazi akukula magceke onke ngiwashayayo ngoba mina akukho qualification experience enginayo because wena labo abantu abagijima kwena bane experience wena sana ama bless nami ngiyibless ngoba yibo hold on minutes when ufuna ukutshela sekuyakutshela ke manje face to face each and everywhere la ngihamba khona bakhala ngawo kodwa wena uthathile lo motive hayi hluleka
Anginasibanga ngoba nawe uyasebenza. Uthi ghost mina sawo. Kanti ona lo ngibengiphila ne because umuntu ngeke umtshele into semthanga uthi hayi mina ngicela ungithande forever. Inzima leyo. Because awuyazi nayo forever khona kuhle kumbi forever nje lena. Njoba nawe wenzile leyo decision yakho kulungile akunankinga but at least uyalazi iqiniso ukuthi uyadayisa. Yes, then I'm free move on because ngeke ngiphuthi buka izwaka isikele esijani sakhe uya ku Facebook wakhe single uya kwi card lakhe single istatus sakhe single kodwa uyaphusha ngalomsebenzi. Why ngayipublishike lento nami bengizothi ngiyibonele wona ingoba phela bengisamfihlela ngisathi ngiyamhlomhlaba wakufihlela bamtshena ke laba bamtshenile ukuthi bamtshene kanjani ngoba phela ingekho lento yakho ngingamtsheni zonke lezi zinto engizenza kuyimfihlo ngithi ngiyazama ngwenza umuntu usekwazi konke into ngithi ngiyazama ngwenza umuntu ngifake entweni wena uyayikhipha entweni. But yeah, at least put suyalazi iqiniso yabona. Yeah, kumnandi ukwazi because mowazi into yazi ukuthi ibalance ngaphi uya kuhle kubi uyazibalance. At least uyazi ukuthi thanani umuntu odayisayo. Siswami siyabonga isikhathi sakho hey manje lo msebenzi uqale kanjani nokuthi uzodayisela abantu? Lo msebenzi ngawuqala ngokuthi ngaya kwenye ithaveli nginganamali kafike ngahlala etafuleni ngithe mengihlala etafuleni kwangena abafana abawu4 yes bafika bahlala kumina etafuleni bangibuza ukuthi ngiphuzani ngabatshela ukuthi ngiphuzani bangithengela abafana bathenga utshwala saphuza sathe sidakiwe babe sebethi asambe sekwelinye indawo ngahamba nabo angibazi labafana kodwa ngahamba nabo safika nalapho saphinde saphuza khona bathenga utshwala kwaqala lapho ukuthi ngiqala ukudayisa ngaqala lapho ukufunda ukudayisa ngomzimba ngaya ngazi ngajwayela hey South Africa niyabona ukuthi kunjani emhlabeni yonke into inobuhle bayo yonke into inobubi bayo sibonge kakhulu sanithanda.